I pozdrav, dobro što mu novi klip. Danas ću snimati tutorial kako skinuti CSGO bez virusa, znači, samo da napravim da vidite dobro. Mislim da vidite kod duha, da mislim samo rasvetu. Mislim da je tako ekstra. Idemo. Znači, napisaj, evo, kako da nađete, idemo na Google. Vidite CS Warzone, znači CS Warzone, ovdje imate znači CS1.6 da skinete, znači CS1.6, Counter-Strike Global Offensive i CS Source. Idite na ovaj sajt, idite ovdje, idite CSGO, koji hoćete, a na CSGO. Ja sada od tog sajta sam skinuo CSGO. Znači, igrao sam, znači CSGO je najbolji, barem po meni. Znači, imat ćete link, samo da kopiramo. Kopirano je. Znači, zato vam treba samo torrent. Imate download full setup. Idite na ovaj full setup, ja sam skinuo preko torrenta, ne znam kako to. Treba će vam koliko, 15 GB raditi space, znači u specifikaciji, evo, znači, na mom laptopu, znači, onako, znači, igram na 20 FPS-a, ne, 10 FPS-a, 15-16 FPS-a, ali dobro, bitno igram, znači, idite ovdje, mislim da je ovo, mislim da je ovo, idite full setup, pritisnite tu je to, vam će to instalirati. Evo da vam pokažem CSGO, evo ovdje ga imam, da izvršim ovaj video, ne, da ga izvršim, čekaj šta će, ovdje mi je CSGO kanti, CSGO znači, evo, znači ovako slika će biti, treba će vam jedno, koliko? Da skidate preko torrenta po nekih 2-3 sata 4, dok ga instalirate 10-15 minuta, instalirate ga, ja sam odmah otišao kupo dešava i napravio sam što sam napravio i igrao sam. Znači, evo vam još jedan sajt, evo da vidimo CSGO, da vidimo CS Source, evo, CS Source, evo i CS1.6, ali CSGO znači ljudi higa, ne reći sa CSGO, CSGO je lud, ajde vidimo još jednom da pokažem, tu pritisnete i idete samo download i to će vam se skinuti i igrat ćete, znači, i ljudi, to je bilo to sve za ovaj tutorial, ako vam se svidio tutorial, ostavite like, share, subscribe i komentar i vidimo se do sljedećeg, pozdrav!